Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. And topic na to din ini pasal sin ambok tao ali sin pharmacy kiwan niya sabotage niya atau nang laog ba siya sabotage niya in medical products dito sa United States. So let's talk about him. Ako nang buktaw ini ingan niya Steven Brandenburg. Kaya habal siya ini ng sabotage atau nang laog ha medical product vaccine ha US. Hati niya liarak niya in vaccine ha hospital piaghinangan niya. Meta niya ba nainangin biyato. So let's find out. Brandenburg ini fanatic supporters in conspiracy theory. In pangilahan ng mga supporters in conspiracy theory ni di sila magkaakadha science. Hati na minsan pabya diin in pagpasawa sin science. Di sila magkahagad sa pangahagad nila in science ini piag brainwash ha manusia. Jari karita kan Brandenburg ni habuk siya ali sin pharmacy. Sarta at the same time anti-vaccine siya. How come? Brandenburg ni na-certified siya bilang medical professional ha taon 1997. Pag December 2020, aon 500 kapituan vaccine COVID amon hinangan sin Moderna, liarak niya ha hospital paghinangan niya. Atin niya liyawan niya pa in hospital nila. Piyakwa niya dahil ha pagtatawan in vaccine. Kamumuhan in pagtatawan sin vaccine ini, mahagot. Jari biyutang niya pakwa, ampa niya biyutang halong bilik supaya maigin tuko atawa effectiveness sin vaccine ito. Jarin jawaban bang maita siya nakahinang sin bihato ha pangakad Brandenburg in vaccine gaman makakangi ha baran sin tao amon kaya tugsukan. Ubus bang babae in katugsukan di na makaanak. Ubus aon palong na microchip hinangan sin parinta paakaron ha vaccine isud pabaran sin tao laway pagtugsok maksud lang na to bukon maraw atin nga project basin parintain vaccine iwan lang na di magkakad Brandenburg ha COVID ha report malukay na lang na Brandenburg ni na influence in conspiracy theory bago na yan lang na Brandenburg nagpasaplag sin pagka anti-vaccine niya ha mga kabakayan niya. Bukon clear bang napinda in pikilan Brandenburg. Pag-investigate kanya, di marana to nagbugit in asawa Brandenburg. In sabab sin asawa niya, di ma nagbugit. Sabab sin pangaka di Brandenburg, hatiyo ribawa in katan sin tao kaya kitaan tabihaw nini. Hinggan illusion sadya. Hati na yung kita ni bihawon, alom trip. Bukon bunali ni kataan. Guni-guni. In kita tayo ni bukun bunal, bukun real, illusion sadya. Hapangaka di Brandenburg in langit, kaya kikitaan na to bihaw nini, bukun real langit. Hati niya ini biya sa pantun piag tampan sadya in langit tatas ini. Irunta aun piag lukob sin parinta hatas langit. Supaya lang na di takakitanin Tuhan. Hapangaka di Brandenburg in gumi ni flat, hati niya bukun sphere. Lugya asawan niya na nahinang saksi sin pakradyaan niya katanyat to. Nagsukay na mga Brandenburg ang buok store, piagtipunan kakaon, tuwig, iban mga pakukos, sanjata, piagtakama. Adakala lang ni Brandenburg malugo na in langit, puhos, patayon sin parinta in tuwig. Indaginis katan na wayron di makasadya bang di magbihat to. Jari uno in case Brandenburg. In against in the United States Department of Justice, Brandenburg, 46, of Grafton, Wisconsin, was charged with 2 counts of attempting to tamper with consumer products with reckless disregard for the risk that another person will be placed in danger or death or bodily injury. Brandenburg has agreed to plead guilty to the charges, which each carry a maximum sentence of 10 years imprisonment. Hati niya nang laog Brandenburg sin pakaradyaan niya ito. Pakaradyaan sabotage liarak niya in
medical products. Way nagparulisin kakahinang niya bawa makamulaha kaymanan. Inhukuman kanya jailon hangpo tahon. Away pa Brandenburg nasagaw asal siya pagkakitaan na sin mga kabakayan niya hapaghihinangan magda sanjata. Bang asuhon may takalong na sin mga kabakayan magda sanjata papag hinangan na ospital ini. Insambong ni Brandenburg self-defense sa inilaw niya. Sagaw na po law na sin sundalo sabab law na kaya ingatan ko na in adlaw kiamat maray na dumatong. Hiroon tak kaya ingatan niya na in secret sin parinta hangkan siya naghali bihato. Sabab sin kakahinang niya yato naubusin 500 kapituan dose vaccine nagtangi katlo andayin napadyato. Hati niya Brandenburg ini hambuk pharmacist sarta COVID denier, skeptical ha vaccine, even flat earther. So in moral of the story, bukun ha tauway pangiskol in kumahakad sin conspiracy theory ni. Sambil mga dain ha tumpukan professional biya kanda Brandenburg ini. Aun dain magkahakad para gaman ni kamudarat na habaran in asawa di mga na nagbukit na jail pa in karayaw na sinhinang malaggo pa in kapirigluhan makamulang pagkain niya atawa kay manang tao matawd pa in guni-guni dahil sin kasakunalan paranoid na matto katan na in kabukaan jari bukong saukat na maingat mag-English matasin pang-school pagtoy ta kagaron suway kita magkamaya ha amanat magsampay kato ayaw magtunbawag no. Salam kasila sa stay safe, don't forget to subscribe lapaya kudwain bagting supaya ko ma-notify bang aun video bago sin TMSP Vlogs. Magsukol, assalamualaikum, bye-bye. Kahalan simbang sa